Yesu demo. Beda Yesu ase. Me did the Reverend Obofour. I'm saying na metan so say powder o matale nim. Mentam pekasa. Onyame ama menyansa ne tumi. Ena anya tachira mafun bi e beka masa na mede ma no to nanum. Ada bia me yedi papa na wie me bone. Menim se me nkra bia dia. Abrante bi sori wo krom a o se yefre no Hoahi se bonsu. Asori kan se wote wo no. Wate se yese mema kokum nipa. E wo kra yefre the compound Jomoro. Na okasaki kan se bebre se one de doso. Efre ho adansifo nyina se makum nipa. Na me no osofo katachi afri fa wanya ne ba bi ko na akum nipa no. Enti Ghana police for etewa na me ya me ko me ya me nante ko Accra Regional Police Command ko ka kire mo sa asa na o ka no me ne mo we. Enti a police for hwehwem. Ya hwehwem na se me ne mu bi emfa me ntum na me ko da bunya me ma ho. Omo ka sa 2016. The mimi ko case na Ghana Police Headquarters. Ciara Headquarters invited doctor no. And on my police for call for investigation. Any power can say someone say ofre wo TV so call TV no so say. Me ko obi ko kun nipa no. Me na mbe hia omo no. Police for call investigation by busa so wura nso aka nyina ye call ente sa de na wo kan wo se ayedipa de bo me pa. Me no ka say me free court na be court. Can she court? It is 2 days atwamu na mienu atwamu na osebo nsu hu ahi na oda police says e wonima. Oni abrante ni nyina adam. Edim yenu bi yabo aka ho omuso bedam ani gisam kase wo mu ne se yakọ court ne no na branch era kana nu mu asama che police headquarters for Ciara headquarters etia se bi anza na me be court o data CID e ma invite me se osofo me na ma ye be frɛ invite o it was an invite. Unya wura police station there. Yes, ya bail with on lawyers. E nipa kum e ho asam ne de to me so. Na me data CID me can on authority say ye investigation and some more can nya no correct abrante na gia to nti you have been vindicated. You can go home. Ana me pagya me nsa na me da me nyankopon ase. Per boy ni statement any the judge ya otena so no enne okan no ene de data CID kan ne yepe wa amfra me kokko mo invite me biem e police station nya se me call ni fie police station e police headquarters data CID another invitation ene e ka kire me investigators for must investigate me nyina kire se osofo wunkum nipa. I'm speaking on authority. Abrante na nu masam na say Hoahi na ne ye enipa mienu bi ka omudi so apie na Ghana bete etire court no Abrante odi asam no ba de judge na jele no with some condition enkofo bi ka ho a Hoahi no mo na ye nti no ya romando Hoahi 2 weeks our police custody. Na lawyer for me na bae. Obi a watera Ghana haka nipa kuma sama to me so no oda so ada ye. Me no ba kokopie wo court. Me mfa mra na nhame nsam da. And the millions of police who feel say we can never save you. The tenten ne tiatia nyina ne say ye nipa da sani na share that ball pass say momfa sam nsa anto kokobofo so
Anybody we was abenya kokoduro trans say. Ebedu down in Beko court now we prison. I will never go to prison. Me, I will never go to prison because I'm not evil. And the fact that I'm not guilty, justice will forever be mine. And then Metranse Kasembi said the battle has just begun. Akamuma minyampo. Na mo free somebody do me ho awie, me do headquarters ya de me kotum. But onyame one matamfo nya adwene. Awurade nyankopon no, one matamfo. Enipa me nya ohwe wo hyeda to ani asimi so se krom a one me nsere ha. But awurade begu wani wase. To battle with somebody nya insult o. Unu obi be ko a enya atem didi o. It's all about technicalities. It's about technicalities. Etu di ofri say odu anu be say me. Die matimi akai kakra bi 2 minutes mi wie. Asem no court. Ne se nipa woni me da. Ni akopa ni mu akoka ansem awie na nipa no se gise osofo mesere ofre nipa we na kana no tu mame na odi matam dodo. Ene ma wakwanya ma di hu me wo wiase once. Timi tena se twa to na wo wiase nyina de gumi so de a. Krama ni hu ni de ompo. Onyansani bi hu se mfidi adoso a wonante kwayem. Maya dini nkyira se misro obi o. No. Maka se mu akyira me nsore ma se nipa bia ni wa ba agu no a. Ote asase su no obetiri ma to fom da. Munsro won. Boni obi di be ye obi be na suadi na chi no menye entu onyame wonyi ni nsam firi me so. Menya da. Eti wo free sir. Wona wo siasa Ghana police nyina kura wo no. I am closer to your door. I swear heaven and earth, I'll be the end of you. I swear heaven and earth, with your money that you claim you have, I swear heaven and earth. Enipa yasemi na mato airtime mama no so from the airtime na fe de enipa kron the airtime ni be di mi matem. The battle line has just been drawn. The battle line has just been drawn. Some who penipa everybody dey abetuma sore na abechime. And someone what can't feed ye. I feed you 206 Adan 2016. The boy has confessed. My own day. Say Ciara ebi da wachi ye kunu so awosu bi da wachi. Na men ka hwe. But Ghana should expect say Dupont kasiye bi pay betutu. Ma baba ru du wara baba. Me say Dupont kasiye pa e betu agu Ghana and it will shock everybody. Me jimi hundi ni ma wiye ni bi betu agu sei. Na onyansani bia wanya kwase wontie obi se men kasem bia meme ti krom ha akoye case for police station
Ani afra me say case na me koye ye no ya begye docket de ko headquarters. Ani ama me invitation eda me famra headquarters. I am still the complainant. Nani pada se ni ti kroma se me kokubofo aso masimadu me fon. Na sabi manim guase bra waduane. I discuss on the national TV say me ma do me phone. With the kind of businesses I have in this country and the empire that I have in this country, can I run for my country? Manim guase na ye fe. Eso me nyankopon ni say me mpo nim guase. Eni party me sumo obi di sika komo obi se osofo na waboa no kwa bedane wa no na yengu nanim ase obi ani nguase aye ofe enso wotia ani nguase aye ane so na beto da na tonchema na woto ne yadwene ebe we ya mabu ihu asem beba da ache nkwa ama wo sa asem bia maka bia hu asem ba ma hu na tonchema woto ne yadwene so woto no obi anto. Na opani bi wo mi krom krofoforo troso ye frɛ no opani be wi ase e be wi ase da wuchi ni peme emre bi obi kasa o se Obofour machos e me ma twa no wo hia bu nipa. I prove them wrong. Onyankopon wo ye tumi wo ye mra. They say, I respect the laws of this country. I am ready for the person. Na onyame ahini odi ahye me nsa no enipa ntimi nyida semini da me ma wada fie so da me ma wakonsuo so da na me ni hu free papa kura na utu wani sibi so se yentwa toro mfa sam hyehye hu amfa obi a wawuo dada aho asem to me so na me nkodam. Semra wa Ghana osebo so hu ahi sei na sema no waka ye no kore. George, I am surprised of you. Anya hwekura matoduane am wadida. Why are dear? Me do ase. Me da ase bebre nyame nhira. Ba yi sika de ama o yire da. God bless you. Ghana, I'm speaking on authority. Me more who he pass on go di obi atamoda. And same mienu a wo me no omuntem nyina wo court. Da chema kire masemu. Ohun ahi ba wiase wo humi wo wiase say 2 times. They toso me ensa na metika maka ho 3. Three times. Ese mi gina wo humi ni padua sei. Menini ni da sani bia ho nkomo da. Ntoko funu obi ana ato akeka. Ene court remande ho ahi. Sa police fo anfa nya hwehwemu ni pekuma wo de to me so. Ensem ni ye bebre. Na emu nukure nyina so bepie. APC we still lead and others follow. Onse Goliath kasa bebre.
David so can send me and sape. Talking is not the answer. Mo amudi machia mo ya machidifo nyina amutintim. Na me de bia na ni nyam dwuma ma be ka ho nti eye nipa ya. Twa tora to me so kan se munu fa me yere ne mabusua ho na ma yedin. O kasa bebira o se woni munyam. Me ya de ye me nsaya de. We did what ya de kokontwe age me nsaya de. Did you only see us or do about 7 years? No, when you don't know. Nani pam you know our car, ya pomudin, what 2 meter the better your petrol with your padina. Me doing your cook, I won't bear you as I say. I'll bring you on board. Yes. And justice will be mine. Yes. Me can't just say, live my life for me. Yes, sir, through me, your end will come. Metia man go prison. But karma and the trueness will fight you. Anybody out here, me now tell me we are Mr. Mama so so bon. And shada sa want what tell you. A corona you board in the asem to me so me see what that me nim ho. So beti social media did not tell me that. No one will be on a term the day. Then the parents who read matter no say what no na could the nipa na tembi. Just in defense of me, no, claiming say I contracted you. All is in the court. I will not talk. But say nipa timi kwashe obi bought 30,000 Ghana cedis. At 1,200 cedis to ase. Am an Android phone ka ho. Chira dia wanya dia. And Abrante ni gina court o. Abrante obegina ho ka say me obi koku nipa me na be hia o mu se metu scan. Court so o metena TV so nkla me din. And nobody can change the judgment. Madam Awura de ase. Was of ame ko Ciara. Eni awura hopi. Who job bless? No one cares. No one cares. No one. Yeah. I wouldn't say ni pa bia. Amen. Nti de ase no. Minko ni pa. Cases bia mema mrabam. Obi ask papa macho minti. I want to bring sanity to the work. To the obia or sembi obia ka fa obi ade atwen. O da me no kasa na kura de be bombe somebody funu ko to bia mamo fanto. E po bia mo bo bia mo. Afidie bia mo nsum bia mo de mo nsum. Onyame wo nhira obi mane. Nyansa ne nim nyam kwa. Asore kase ode ama me no. Oso amfro bi so begu na nim ase. Goliath and David. As you make David Nekasa, no make chauti. Me don't know mama pete. As no Goliath boma din kasa bebre. Too much talking doesn't bring solution. Se go bia tena se wo ye na dwuma na nyi obi ani gu ase na opa kai we mba. But the moment you pay pa, so Christo nti mefa mu akọ. Amen. Amen. Esan se nipa de ehwede etua ni wa. But akoma karifo ye urade. Yes. Me for mother je bebre. Me mama efie pokua.
me catch you mama ya me ni awro sanse domani sa de osun takrache ma sori kesi Anointed Palace Chapel mamu hinhim muni ahini na chi de dia me pa da egu me hono sa de ode asem ne ba ya obeka ye no court agele no e ka sentence out ya se asama no fine asama no condition se o betena TV so claim me say ye bo ne pa ba bia bo na cheche na wa na sane ne nti abim de yekura me ne Yes. You deserve to see about powder. you deserve to see about powder Papa, money yo. Papa, where do you go? That time for you na di ncho. I don't want mama what you say when you na Africa Oh, man. hey I was improve so call any panya dan enye bida enti no me sori afafidie so ekoti fufuo fie na akoda me yere nchen onya me ya doma ye sha sori ase efiri kwasi ada wa achimota kwasi ada so tema branch boy asori 100 ye de mampani be ka bia yebu ti papa be free court wa na me bai the program o koso free TV so se obi kokon nipa me be pie ne so no me no kasa sesi ono ho hidam me no kasa o ma dem boy na dem 3 days o ho hin so adika dem 2 days na court as remanded the 2 weeks 2 weeks ye be sa court ye be hwede ye be sie ye be si bia mama so nsi me ya de ye me si ade am one peg ye Ayo.